I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ću pokazati top 10 najčešćih pogrešaka koje se dese tokom skriptanja ukoliko ste početnik, tako da video podržite lajkom te u komentare pišite da li su vam se ove greške ikada dogodile. A mi krenimo u video. Prva pogreška danas se dešava kod pokretanja FiveM servera, znači mi ulazimo ovako u fajlove i idemo na pokreni server. I ništa nam ne baca, mi klikćemo na pokreni server, no ništa ne baca. Ova pogreška se dešava jer imamo server sa razmakom, znači ime foldera nam je sa razmakom, znači moramo staviti ovako bez razmaka. I odlazimo u pokreni server, znači naš starter cmd, evo ga, idemo u uređivanje. Makivamo tu razmake, znači test server i ovdje test server, save i pokrenemo sad i vidite normalno se server pokreće. Sljedeća se pogreška najčešće dešava kad pokrećete neku skriptu te vam zapravo ta skripta ne funkcionira. Na primjer, ja sam uzeo SAX police job, tako da idemo ovak restart SAX police job, ovak. Can start stop, znači nije se uspjela pokrenuti na startu, odmah start SAX police job. Couldn't start resource SAX police jobs. Znači ovdje vam odmah iznad toga piše could not find dependency SAX billing for resource SAX police job. Tako vam može pisati za razne resurse, imate dvije opcije. I skinete ovu SAX billing, što vam je preporučljivo, znači ta potrebna skripta koja je potrebna zapravo da bi se pokrenula ova. Tako da skinete tu skriptu i sve vam trebalo funkcionirati, samo je startate prije te. A imate i drugi način, tako da napravite ovako. Idete u SAX police job i ulazite u resource lua, edit with notepad. Ovdje samo maknete dependencies i maknete taj SAX billing. I to je to, možete i cijele dependencije, sad ćete vidjeti odmah, sad ćemo refreshati, refresh, start SAX police job. Evo ga, maknuli smo dependency i police job se normalno pokrenuo. Sljedeća pogreška se dešava kad otvarate HiDSQL ili pokušavate zapravo pristupiti databazi, tako da idemo open i baca nam ovaj tu error. Can't connect to MySQL server on IP adresa, znači localhosta. Ono što trebate napraviti, što vam zapravo nije uključeno, je ući u XAMPP, onaj control panel koji ste skinuli, i zapravo upaliti MySQL, znači start, možemo ugasiti, u redu, idemo open. Kliknemo OK i sad nam se to otvara i evo ga, ovdje nam je databaza. Sljedeći problem dešava se kada hoćete startati neku skriptu unutar neke skripte, na primjer sa ovim zagradama, ali vi zaboravite staviti te zagrade, znači novo, vi stavite ovako na primjer SAX i ovdje stavite neku skriptu unutra. Nažalost ta skripta vam neće raditi zato jer će tražiti __ resource file pri ulasku na server, tako da morate obavezno staviti ovako, znači ako želite SAX folder moraju biti dvije kockaste zagrade, znači jedna ova i jedna ova. Opa, sam napisao ovako. Tako da kad ste to napravili, sve vam trebalo funkcionirati. Sljedeća pogreška je zapravo ovo, kliknite pokreni server i vama zapravo ovo baca. Znači otvara ovako server i baci vam ovu tu grešku. Ta greška dolazi iz razloga zato što vam je već jedan server upaljen u pozadini, znači taj isti. Tako da ugasite samo ovaj i ponovno upalite ovaj. Sve bi vam trebalo funkcionirati bez ikakvih greška, evo vidite ponovno mi se ubalilo jer kada opet upalimo ovako, baca mi grešku, evo možete i sami vidjeti. Evo ga, tako da piše da se već adresa koristi, tako da samo ugasite i to je to. Sljedeća pogreška nalazi se zapravo u samoj databazi. Kad mi hoćemo otvoriti znači SQL file, na primjer od neke skripte, na primjer police job, i kliknete execute SQL, vama baca SQL error, duplicated entries society police for key primary. Znači to vam znači da vam je zapravo society police već negdje u vašoj databazi. Vi morate ići znači u add-on account, znači add-on account, data i maknuti SAX, society police. Society police, znači evo ga,
Police, to morate maknuti. Onda sljedeće što morate napraviti je u data store maknuti Society Police. Onda add-on inventory, onda jobs, onda job grades, onda find types maknete. Znači sve ono što vam je tu će vam se duplicirati kad vi to ubacite. Tako da to sve maknete i trebalo bi vam funkcionirati. Sljedeći problem nalazi se u našem server CFG-u, znači vi ulazite u FiveM server i vama ne želi očitati niti posao, niti skin, apsolutno ništa. To vam se izdešava iz razloga zato što vam databaza nije dobro povezano sa skriptom. Najčešće vam je to zato jer ili nemate set s enable custom data ili morate staviti MySQL connection string, znači set MySQL connection string, database i taj server. Tako da ako to imate, trebalo bi vam sve funkcionirati. Sljedeći problem nam je različito sponanje. Znači vaš karakter se na početku ulaska u server spona na nekoj nepoznatoj lokaciji. Znači nekoj koju vi niste odabrali i na kojoj ne želite da se stvara. A vi ste zapravo mijenjali puno skripti od spam menadžera, od SX identitya i raznih skripti i svejedno vam je isto. Ono što trebate napraviti je otići u FiveM map hipster i u map.lua. Edit with notepad i ovdje izbrišete apsolutno sve osim jedne. Ostavljate samo ovu prvu koordinatu i ovdje vi možete promijeniti po vašoj želji. Kad ste to napravili, gasite ovako, idete pod FiveM map skater, ulazite u map.lua i brišete opet sve i ostavljate samo jednu i ovdje mijenjate koordinate. Sljedeći problem, možda malo jednostavniji problem, je kad vi kreirate file server.cfg i otvorite ga, zapravo vam otvara notepad folder, te nije config file. Tako da kako biste vi ovo popravili, morate ići na prikaz i ovdje označiti datotečni nastavci ili show file extensions, tako nešto. Samo označite to i izbacit će vam ovako server.cfg.txt. Vi desni klik preimenuj i brišete taj txt. Znači ovako i brišete točku, kliknete da, znači yes i stvorit će vam se kod CFG datoteka. Sljedeći problem nam se događa kada krenemo server. Sad ćemo pokrenuti i opet nam je krešanje servera ili vam ga se zapravo neće pokrenuti, a imamo ime servera složen test server. Znači da nam je problem u samom starteru. Idemo u uređivanje i ovdje moramo pogledati, ovdje gore trebamo doći do server date, a ovdje trebamo doći do servera. Ovdje imamo server data. Znači ovdje nešto ne štima, znači moramo doći do servera jer nam se u serveru nalazi ovaj fxserver.exe. Vidite ovdje, znači u serveru, obrisat ćemo samo tu povlaka data i sad ćemo pogledati da li zapravo sve radi. Idemo na pokreniti server i evo ga, sve nam funkcionira kako spada. Znači morate pogledati da li vam sve normalno uneseno u starter.bat ili cmd ili kako već. Tako da pogledajte lokacije svih, znači server data, svih fx servera, server cfg, sve i tek onda možete pokrenuti server. To je bilo to od ovoga videa. Ukoliko ste uživali, obavezno video podržite lajkom. Ako želite da nastavimo sa ovim serijalom, obavezno pišite u komentare, te se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!